nam stiže, zima se sprema. Za Ekilibrio sam čuo od prijatelja. Ekilibrio jezički kamp je apsolutno za svaku preporuku. Deca kroz igru, zabavu i učenje provedu svoje slobodno vreme. Dete se zaista oslobodi kada je jezik u pitanju. Ono što bih jako voljela da naglasim jeste rad ljudi koji su ovde zaposleni, koji su usredsređeni na dete. Potpuno fantastičan način da dete ispuni neke dane. Mislim da je to jedno dobro i pravilno organizovanje vremena za dete. Zadovoljstvo našeg deteta nam je bilo najbolji pokazatelj kako se u školi radi. Osoblje je prijatno, stručno, toliko vodi računa o deci, toliko je nekako atmosfera fenomenalna. Ekilibrio jezički kamp za decu bih preporučila svim roditeljima, zato što će njihova deca, pored 8 sati dnevno predavanja na engleskom jeziku, imati i dosta drugih vanškolskih aktivnosti. Preporučujemo svima jezički kamp. Dovedite svoje dece.